ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯎ ꯋꯥ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯗꯦꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯔꯥꯖꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯔꯃꯕꯨ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯀꯤ OST ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯄꯇꯤ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯎ ꯋꯥ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯈꯛꯇꯗ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ MSF DS ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ 64 ꯁꯨꯕ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯛ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ CAF and PDꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ K. Syam, Additional Chief Secretary Suhel Akhtar, DCP LM Khote, MUꯒꯤ former BC Heights Tombi, PCCF P. Angami, PCCF Wildlife DGN Anand Susaruk Yaki. ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯏꯀꯪꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯂꯕꯁꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯇꯣꯛꯂꯁꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ Global warming climate change haibe sipa puraga koi thabo ina pangok tana leiba tamai na toba sarkar da dai thokpa yaroi masi ai koi gudum gi equal responsibility na hajar kanda sata sati sing nasu manipur da leiba NGO sing club sing organization khuding makna masi achauba wafa bamani na khala kanda ai yegi yum da 100 kanda ai yum da su wari sabiyo ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ DFOꯁꯤꯡ, ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ, ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ CAF and PD ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ K. Syamꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯃꯪ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯈꯪꯂꯕꯁꯨ ꯎꯃꯪ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯛꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯐꯔꯒꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯐꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯃꯨꯅꯦꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯃꯛ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯕꯨ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕ NGOꯁꯤꯡ, ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ, ꯀꯨꯏꯖ, ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫
Right to Information RTI Act leibana miyoibagi hak mapung phana piba ngamle Act asi lakpadagi senja thumja tawbasu hantare haina Manipuri State Planning Board ki Deputy Chairman S Rajan Fongdokre Wafama Singasi Manipur Information Commission Sinduna Jingmairong da Laiba Tribal Research Institute ta pangtokhiba Right to Information Week lising ni taramapan palan thoram hagdokpagi thoram da athoiba lengbirakpagi warol da haikhibani State level workshop amaga loinana hagdokhiba thoram aduda mahakna makha taraduna lengak amadi miyam anigi marakta transparency leina Chatminaba yanaba ngasigi thoram asi pangthokpani Chief Minister N. Biren Luchingba lengak asi lakpadagi right to information mathau ningthina tawba ngamle lanai phurit khawda changnanaba hotnaramba adu act asi lakpadagi kinare thabak khananabani haiduna sel pikhiba kaya adu asiba sel oirabani ngasidi thabak khallabasu meritki matung ina khallabani maram aduna miyamna thabak changbada sel pibiganu haiki प्रजा ज्ञान ताहनबगी प्रजा खंगमिनबगी सिगुंबा प्रोग्राम मयाम अम एक्सपर्ट मयाम थमगा तौरिसे मसिना ताकुदी अखोई इंफॉर्मेशन कमीशन लिंगिबा सिगुंबा मणिपुर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लसे अखोई यामना सेंगना एक असिगी मखादा प्रजा मियामगा पुन्न चमिनरगा प्रजागी अपाम्ब मयाम सिंगदो खंगनबो होनबदा इंफॉर्मेशन कमीशन यामना चौबा खंगनिंबा यामना अखोई थमोई सेंगना अखोई प्रजा एक असिबु खंगनिंगी हाइबसिदी अखोई इंफॉर्मेशन कमीशन की थबक पुरीबा मयाम सिंगसिना ngasi week ama celebration tawraga expert singdagi awareness pen bagi program asina mayek lana ta en rehak thamjaningi ngasi pangthokhiba state level workshop aduda advocate Dr. C.S. Narendrana RTI Act listing ani manga in the nutshell amadi Manipur Information Commission gi State Information Commissioner Dr. S. Ibom Chana RTI Act mathau ningthina tawhanbada State Public Information Officer First Appellate amadi State Information Commission na laugadaba thaudang sing haiba hiramda wangangki tungda RTI applicant singa wahang paukhum tawnaduna Act asigi maru oiba kaya khangminaki Robindra Sharma bu Water Resources ki Officer on Special Duty OST oina puhanna balengak na laurakhiba khongthang bu yaningdaba phongdok lodana ngasi langol laimanai wakat khongsat ama chatkre Zailangrong Human Rights Protection Forum Maphodam affected area gi Ningthau Singh amadi Imphal East Lomi Loop yauna sinkhiba wakat khongsat aduda cabinet ki warep handu haina thaba placard ching sizinaki Wakat khongsat adugi matangda Zailangrong Human Rights Protection Forum ki President Robert Gonmaina pension chatkraba mioi amabu amuk hanari engage tawba sarkar ki thawong asi hakchin lawi lenga ki thawong asi yaningde single amadi double bench na chatnaba yaroi haina order takraba phawba court ki order ngaktaba haibasi yamna laibak thibani makhatana thabak puba yararoi haina haikraba phawbada lengak asna lawrliba khongthang asi angak poi Lengaki Kongthang asi handoktaba tarabadi makhatana Bharat ki Prime Minister amadi Home Minister da chatlaga wakat lagani haiki Agitation asi Robindra Sharma government Manipur government sina engineer in chief bana maming tholaga amuk hanjin hapsim se asi mahak lokthok tripau se mathang democratic form of agitation akan ba se akoina khongjang se chathakini Makata ba pau bizadring ida break amatang lobzari Takadoriba ningol chakobada set innabagidamak quality lairaba ahongba mamalda pinabagidamak sem saduna lairaba nagamapal ima kaithel opposite ki first floor da laiba showers boutique showroom inat ki oiba apama makhalgi firol suna phangadaba showroom loinana Christian singi wedding da season aba wedding gown su mafam asida phangbigen nupi gagdagi natana angang sing amadi jeans ki pants shirt half pant coat vest coat kurta pajama faijom kurkur faijom amadi ready made faijom makal suna phangaw mafam Yam nuevo pao mana mafam masida adom adongi apama design kudingmakki order slogzak amtang lengsin biro khwai brahmapur nagamapa ima kaithelgi opposite ki fast food da leiba service boutique Nupi ekhoi gidi khongthang khuding sexingai ngaktani mafam matam khudimakta aina cheksinduna talakli adubu mahusai khongchatnina khudong thiningai atumak oi
Manipur ahan boina iramdam masida sajaba ningol khudo adu ngasidi akhoi chingna ningai oidre akhoi gi damak Bright Enterprises ki ningol khudo ब्रेक की मतुंग ताराम नोक चरिय मदी मखा ताबा पाउसिंगदा मोरे इम्फाल लंबी की खुदेंग थाबी एयर चेक पोस्ट मयादा मतम सांगना पंदोना लेरिबा टाटा टिफर कुंट्रा मंगा रोंगी ड्राइवर्स अमदी हैंडीमैन सिंग अवाबा कया मायोकनदुना लेहौरी हिरमसगी मतंगदा ngasi पाउमी टीम अमना मफम अदुदा चत्तुना यंगसिलुबदा थेंगनेरखिबनी एयर ना लेंगोई पुबा थिंगबदगी मफम अदुदा लेंगोई लॉट तौदुना ngasiga थारगा निमित निपानी सुना चिंगलंबी असिदा यामना वाना याइरेक्तुना लाखिबा दगी करी पाउखुम ngakpigani lenga ki maike dagi kari paukum lakadori banu haiduna ngai hori hojik mafam aduda driver sing tumpham chafam amadi mapan ipan thokpada khudong chadaba kaya amasu mayokna hori masida all tribal sandstone labor association more amadi golden tipper owners welfare association singi mihut singna driver singi awat apa sing yang sinbaga loinana chana thakna ba potlam sing su mateng pangli अमरोमदा लंबी असदा पंदुना लाइरिबा ड्राइवर सिंगी मरक्तगी इंगो कोबा मियोय अमना पाउमी सिंगदा फोंगदोरकपदा मफम असदा लेंगोय पुथोकबा यादबदगी हौखिबा सेप्टेम्बर गी तांग 19 दगी हौरगा ngasiga थारगा निमित निपानी चिंगलंबी असिदा अहिंग यारिक्तुना वाना लेरी मफम असदा साफम थकफम मपान इपान थोकफम अमदी इरु माइथनबा मफम नातै चादबना ड्राइवर अमदी हैंडीमैन सिंगना खुदोंग चादबा अमा मायोक नहली चिंग ओइबना निमिदांगी मतमदसु अकीबा कया अमा फाउदबा नत्ते मफम असिदा थकनबा इसिंग फाउबा लैतबना ड्राइवर सिंगना सेनफम खरा खरा पुथोक्तुना मोरे ताने चतुना इसिंग लैदुना सिजिनरी मफम असिदा पंदुना लैरिबा ड्राइवर्स अमदी हैंडीमैन मियोय हुमद्रा हेनबा सिंगी खनबिरगा मणिपुर लेंगाक अमदी मरी लैनबा सिंगना अथुबदा थोपा याननब सिनबियु हाइना पाउजेल लकली लोइनना ngarang pangthokhiba economic blockades aduda Tengnopal gi SP amadi forest minister gi PRO yauna association gi miyoi singa pangthokhiba mifam aduda yanakhiba adu thabakta ontholakta taragadi association na chakaban tawbada drivers amadi handyman singsu support tawbaga loinana atoppa akanba khongjang sing sangsilagani haiki कागी माइगई दगिसु बंद तौबसिदा करेमता मियेंग चंगबिद्रे अखोइदा अदु यारगदी अखोइ सिदा लैरिबा गाड़ी कांगु सिगी येंगा ड्राइवर सिंगी येंगागा खितंगी येंगनिंगे अखोइना अखोइसु लैबा कुइराबनिना अखोइसु युमदा थोंनिंgai सिदा लैबा हारिसि अखोइगी खोंगामम खुलामम लैबा नते मसिदा नाकन वेत तारिबसि खुन्नी मसीदा कोई खोंगाम खुलाम चटपदा यामना नातै जादबा मतांगसु यावरय अखोइदा अदु खितंग सरकार के माइगैदगी यासिनबा म पुरागा ड्राइवर के माइगैदगी खितंग यासिनबा पुरागा अखोइसि खितंग थुना मोगी तौरिबा कांगुसिगा अखोइगा पाउ फाउनारगा अखोइसि खितंग थुना थादोकनबा अखोइ अदु खांगनजों मोइरांग कॉलेज स्टूडेंट यूनियन अमदी कॉलेज असगी महैरोई सिंगना कॉलेज असगी कैंपस वांगमदा कंप्यूटर ऑनर्स की परीक्षा थानबगी अयाबा पीदबगी मायोक्ता खोंजंग संगसिनख्रे हौखिबा चहिगे सेप्टेम्बर थादा स्टूडेंट यूनियन असिना कंप्यूटर्स ऑनर्स हांगबिदुना परीक्षा थाबा याहनबियो हाइदुना मरी लैनबा लैंगाकी लोइसंग सिंगदा अयिबा चेरोल पिसिनखिबा लैख्रबनी मदुदा एजुकेशन डायरेक्टर मसामक कॉलेज असदा लाक्तुना यंगसिल्लबा मतुंगदा कंप्यूटर ऑनर्स क्लास मोइरांग कॉलेज ता चटिबा चही असिगे जून जुलाई दगी हांगखी अमदी एडमिशन तौदुना तंबा होरखिबनी कॉलेज असदा कंप्यूटर ऑनर्स तंबिनबा ओजा अमदी इक्विपमेंट सु मटिक चाना लैरे महिरो यांखै हेनबना कंप्यूटर लौरिबनी अदुबो ऑनर्स लौरिबा महिरो सिंह हंदक लाकदरबा परीक्षा असि थाबा फंगलोइदबगी ममी उरकले चटलिबा था असिगे 12 दा फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट पीख्रबनी अदुबो हौजिक फावबा परीक्षा थानबगी अयाबदी लेंगाकना पीबीद्री हाइना महिरोय सिंगना पाउमी सिंगदा फोंगदोरखी खोंजंग अदुगा मरी लेनना कॉलेज असगी स्टूडेंट यूनियन गी फाइनेंस सेक्रेटरी कोंथौजम अजय मितैना हौखिबा चही दगी मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगदा कंप्यूटर ऑनर्स हांगबा याननबा अयिबा चेसांग सिंग पिसिंदुना लैख्रबनी गवर्नमेंट असिना क्वालिटी एजुकेशन हाइना लाउरिबसिदी मगुन याउद्रे महिरोय सिंगी पुंसिबु करेमनबनी मरमदुना
लाक्लिबा था असिगी तरा फावगी मनुंगदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना परीक्षा थाननबगी अयाबा पिबिद्रबदी था असिगी तरा माथोइदगी कॉलेज असिगी महिरोइ सिंगा स्टूडेंट्स यूनियन गा पुन्ना खुसमनरगा मोइरांग कॉलेज थिंगजिलगनी हाइना लाउथोरख्रे कुइरबा मतम चाही अमा हेंजला आसिबावदा फाइल अमगिदमक सुकुइना मतम कुइना मंगन बायबसे ngasiगी सरकार सिना क्वालिटी एजुकेशन हाइना लाउजरगसु करिमता मगुन यावदबा अमदी अखोइगी छात्र सिंगी करियरबु करिमता खनबिदबने हाइना लौजै मसिना मरम ओरकांदा अखोइगी मोरांग कॉलेज की हजिक लागिबा डेट 10 सिबो मनुंदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना कंप्यूटर डिपार्टमेंट की हजिक एग्जाम थाबा याद्रिबा फॉर्म फिल अप तौबा याद्रिबा से अयाबा पिबिद्रगदी अखोइ लागिबा डेट 11 असिदगी अखोइ कॉलेज थिंजनजरगनी खोंजंग अदुदा महिरोइ सिंगना सेप मोइरांग कॉलेज महिरोइ सिंगबु कल्लु डोंट फ्लाई विथ आवर लाइफ ओपन कंप्यूटर ऑनर्स कोर्स इमीडिएटली सेप आवर कैरियर हाइना थाबा प्ले कार्ड कियासु सिजिनखि मारूम गाइले लाइबक थिबा थौदोक अमदा सोक्तुना लेरिबा पोकनफम पाउचे की स्टाफ रिपोर्टर ओइनाम मिशन की हक्सांग लायेंगनबा मतेंग ओइनबा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया एगे नॉर्थ ईस्ट की जनरल सेक्रेटरी सु ओइरिबा स्टेट प्रेसिडेंट टीएच महेशना सेन की मतेंग पीख्रे ngasi wangkhai angom laikai da leiba asokpa asigi yumda laktuna mateng adu khusinakibani mateng pibaga loinana state president ts mahesna laibaki achauba thaudang pubada achauba thaudang yariba paumisingna awaba taraba matamda angamba mateng pangbani makha tanasu pangani athubada phagalakpa oirasanu haina haiki नहा मोइना आइना सुमाइना पाव अमा ताजा मतमदा हुई ए सुमाइना कोई प्रेसिडेंट अमा सुमाइना तौरे खोले ना हाय मतमदा आइना जुम अदुना आइना ngамजबा खरदन लागे तौजबने तसेंग याम तुना ना फरसनु अदुगा मयामनसु अखोइगी प्रेसिडेंट सिंगसे सिगी माय अयुक नुंदां खाइदा वारिबा मयाम सिगी मयामना रेस्पेक्ट से अखोइगी कई हाइदोइनो डॉक्टर्स डे अदु ले दे ले अदुना कोइना प्रेस किसु यामना चौबा तौदामा ले हाइबसे खंगन बिरगा अखोइगी मोइगिसु मोइगी नुमित अमसु याम तुना जही अमदा 365 डेज सिदा पांथोकना बतौसे हायगा एमएससी साइट थमजरी तुंगी मिरलबु निसागी इपाक्तगी कलहौनबगी पांदमदा लैंगाकना पाइखलकलिबा वार अगेंस्ट ड्रग्स पु सौगतलेदुना मणिपुर फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन MAFO amadi Yumkhaibam Athletics Development Association yadana khusamnaduna Save Our Generation Khetrigaudagi nisayon ba amadi chaba muthatlasi haibagi pandamda miyamgi oiba khongsat ama chatkre खोंसत अदु खेट्रिकाउ जूनियर स्कूल लंपाक्तगी अयांगपली लंबीदा लाक्तुना पोरमपाट डिस्ट्रिक्ट लंबी तमने चटखी खोंसत अदुदा खेट्रिगाव के MLA इंद्रजीत इम्फाल ईस्ट की SP जोगेश्चंद्र हाउबिजम साइक्लिस्ट रोहन फिलेम यादा के जनरल सेक्रेटरी अरिबम अजीज इम्फाल ईस्ट की पुलिस पर्सनल्स महिरोइ सिंह अमदी खेट्रिगाव की मियामना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना MLA N इंद्रजीत ना हाई लेंगाकना पाइखलकलिबा वार अगेंस्ट ड्रग की सरुक अमा ओइने मियामना चोंगथोरक्तुना ड्रग चाबा अमदी योनबगी मायोक्ता खोंथांग लौखलकपा असिमक यामना थागतनिंगाइनी खेट्रिगावगी मियामना ड्रग की मायोक्ता संगसलकपा खोंजंग असिमक यामना सिंथानंगाई ओइबा खोंथांग अमनी मसिमकना वार अगेंस्ट ड्रग्स की अवेयरनेस की खरा मखैदि माइ पाकले हाइना लौबा याई लमदम असिबु किंजंग काइजंग दबा खुनाई अमा ओहनबदा मियामना मखा तानसु चोंगथोकपिर उ हाइखी ड्रग माइ ओनजलगा कोई अनौब सरकारजना ड्रग्स मुथनब कन्ना होनबिरक्पा होनबर सेमना होनबिरक्पगी मतुंगिना आइगी खेटेगाव केंद्रसिदा ngasi मास लेलीमा मयामना सिनबिबजिदा मयाम पुनमना खेटेगाव केंद्रगी प्रजा मयामसु छात्र छात्री पुनमना थवा यावना चांगना यावबिबा उबजिदा अदुगी मतिक माइ पाकपा म ओइरगनी सुंचोइ छोइदना ड्रग्स से खेटेगाव केंद्र इरमदमसिदिगिजु मुथतपगा लोइना नातोपा जगा जगादजु ड्रग्स से मरु फंगना मुथतपा हाइबसे अखोइगी पांदमने हाइबसी आइना ngasi अपील तौजरी लेरिबा इम्फाल ईस्टकी खेट्रिगाव एरिया सिदगी अखोइना ड्रग्स मरु फुंगना पुरा मुथतपा ngमनी हाइबसे मसी अहानबा चंगजलैबसिना मसिना सोइदना अखोइ ngमगनी हाइबगी थाजबसे सिना ओनबम पुरपगी कनोसे इमेज अमा अखोइना उबा ngमे हाइबसे मसे मयान सिमदंग थमजलंगी मसीगा लोइलना इम्फाल ईस्टकी डिस्ट्रिक्ट अतै एरिया दसु अखोइ सिगुंबा रैली कयाम चचगिनी अदुगा ड्रग की अवेयरनेस से युमदों खुदिंग यौना मसे योनबा अमसुंग चाबा पुनमक्से करम मोंगदा कमाइन तौर मुथतसगे लौथोकदगे हाबदुगी अखोइ कन्ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमसुंग प्रजा मयाम से सामनरगा संसार मयाम क्लब मयाम सामनरगा अखोइ मखा ताना मथंग मथंग तौरखिनि हाबसे मसिमदसु मयामदा हाइजरिंग
Sahi khudingi October thagi ahan baning thokaba nimita World Architecture Day pangthoknabugum Manipuri oinasu nimit asiga mari lainana ngasi Manipur Architecture Forum na miyamda uchara chamngarom Forum asna yenthokre uchara sing adu Imphal gi Ima Kaitel BT Road Thangal Bazar Kanglapat yauna tongan mafam singda koina chatuna yenthokhi uchara yenthokpagi thorum aduda forum asigi president Aribam Joy Chandra Sarmana BP Secretary T. Rosen, Publicity Secretary Benson, Treasurer Vidya Lakshmi na chingba miwai kayana amashu sharukyaki. Malem ge aying asagi khal kaitharakliba asida kharadang oirabasu kananaba mateng oinaba architect singna ngamjaba thodang lauduna uchara sing asi yenthokpani haina Manipur Architecture Forum gi maikaidagi fongdorakli. Oinam Sports Association na sindana numit ini chupna chathagadaba Tanglay Idu Fest listing ni tarama pangi saruk ama oina quiz competition ama usangkhong gi public hall oinam da pangthokre quiz competition aduga mari lainana social scientist Janavir Laishramna angang ama sembada mama mapa gi daite yamna chawi angang ama Pahange hairabadi mama mapa aduki matik nungsinaba darkar oi hauziki matamdadi ayambana inkhalakliba naharol sing lamchat bebhar kairakliba asi India gi education system asina soibadagini haiki sai tare kun ta kun tukda khwaike abu Manipur ba pi gi ba gambir sing sai tare katane an sai tara sida ko yam to bi ra adu to hozi na hai tu ne pena thamjani se ko to bi ga to se kana no सरकारा वजारा ममा पारा आहार में ममा पासे में हौजी हौजी पृथ्वी की लंचा और मरफू तोड़ी बंदा इंडिया की रैंकिंग से 136 अभी ठीक है अगर लाइट तब बड़ी रैंकिंग से 136 पृथ्वी की यूनिवर्सिटी चार की बंदा इंडिया की यूनिवर्सिटी में लोग मंत्री और कोई से लाइट तम बदायाना मम्मी नहीं है बता रहे अतो इंडिया के सिम मम्मी ने सुन लेगा कोई सुन ले दी याद यार रोय और कोई जो करी मुकरा दी तो वो भावरा है वो दुनिया में Thauram aduda mioi ani ne sabat team marina saruk yaduna quiz competition adu pangthokhi Thauram aduda makok matang takraba mahiroi singda cell amasung citation piduna pukning thogatkhi Thauram gi saruk ama oinambu koliba isorgi mingda katpa ibudo Tanglay pung student scholarship class nursery dagi 12 fawgi manungda tamliba mahiroi mangada yenthokhi Amuka hana break amatanga lauzari Presenting India's widest range of eco-friendly scooters, Okinawa Scooter. India's longest range and top speed of 75 kilometers per hour. Powered by lithium-ion battery. Government of India famed to certified. Get advantage of deduction of 7% cut in GST for electric vehicle. Can be driven in rain and hill. High-speed electric scooters. Pollution-free vehicle. Smiles for miles, 20 paisa per kilometer. Smooth driving on hills and valley. Loan available. Financed by HDFC Bank. For details, please contact Okinawa Scooters Showroom, Wangni Services at Malom Bajar, Imphal West, Manipur. Or contact us at 700-5830-142 or 87877-23780. Break ki matung na makata ba pau singda Border Security Force BSF amadi Border Guards Bangladesh BGB gi oina nimit marini chupna chatharak pa mifam Kolkata da loisinkhre ngamkhai wang malana chathaba phattaba thabak singi matang da mifam aduna kupna khanakhi mifam aduda India ge kangbu bu Inspector General
South Bengal Frontier Yogesh Bahadur Kurniana Luchingki aduga MD Jalal Ghani Khan Additional Director General Region Commander Southwest Region Zasorna Bangladesh ki Kangbu Luchingki Amana amaga mateng pinaduna wakal tana puna ngamkai ngakmina naba haina mifam aduna amata oini yanaki hairi. Supreme Court na ngasi Mumbai gi arereda metro car thamnaba sanabagi using kapthatliba adu makhatana chathadanaba mari lainaba authority da khangankre. Supreme Court ki Justice Arun Mishra amadi Justice Ashok Bhushan na saba special bench amana chayet naba asi kupna yengsin naba Changi Madam Adana October Kunmathoida Court Asige Forest Bench na Maka hearing Satanaba settled Tauduna Thamki. Amaramda U Kaktatpada Yaningdaba Pongdorak Pasingu Pazinduna Tambasing Tadok Kadabani Hainasu Kangankre. Telangana government na Telangana State Road Transport Corporation da Tabak Tawa Sinmi Amadi Taumi Lising Nifuga Nipan Lom strike Taubagidamak Tabak Tagilok Tokre. State Education Chief Minister K. Chandrasekhar Rao na strike Tauba Asi Ngakpiba Yararoy Daba Crime Amani Haina Akan Bawa Thamkre. Khongthang asi government na Thangza Numit Pauba Khongjang Lepnanaba Kangan Kraba Matungda Paikalakpani. TSRTC ki Sinmi Amadi Taumi Sing na demands Kungataruk Tauraduna. Kaukiba irai numitagi khongjang sangsin bahora kibani. Strike asana maram oirga kumhai matam oibana miyamda chauna akaiba piduna lakibani. Afghan Taliban na chahi ama hena phajinduna thamlakpa India gi engineer ahum makhoi gi miyoi tarama thoiga onaraba matung thadokre haina thajaba yawa report amana hairi hairiba lanfa oinabagi onabagi thabak asi ngarang Taktok taba mapam amadas chathakibani haina Express Tribune na hairi adubu mari lainaba singnadi akupa marol amata thadorpa leitre adubu thadokhiba Taliban luchingba singi manungda Kunar amadi Nimroz province ki governor oina thabak tauba Sheikh Abdul Rahim amadi Mawalawai Abdul Rasid yaukre hairi ngase yuk phongkiba pause singi maroiba pausing amuktang punna khangminase Lamjingba Times IMC ki building bylaw na mathol taret ki building saba yaragani Mahatma Gandhi hakhiba asumba amadi asingba pamde haiba kanglup ama lei takpani gai khangam awang nongpok ki connectivity fagathanaba ahenbi aircraft leihannaba haijakre lupa crore ama henbagi drug fare Sangai Express haurak from khangdaba sing border lista hapinu Joy Kishan Imphal More lambida economic blockade ki khongjang changsilure mandab manungda pokhai kre police station manakta su pokhai kre Baby Sinamisi Atumba Wild Fangan Biu, JSC, Naharogi Todang, Building Bylaw Ayaba Lauraga Matol Taret Fawayum Sabiaragani, October Taramanga Fawda Bylaw in the Vasing Action Lauragani, Sham Kumar, Matam Koktava Infal More Lambigi, Economic Blockade Ta Sigimapan Fawa Komto Kre, Mizoram Yu Oinadi Anawa Close Ama Hafkani, Amit Sa, Tameng Longa Wildlife Kanava Pandamda, Matam Kari Oina Air Gun Season of a Tinkre. Bangladesh amasung Myanmar da lairiba origin Manipuri Meitei sing miyamna ikai khumnaba jati ama oihannaba hotnagani Huyen Lan Pau Manipur da BJP gi member lakmapan hena ming challe Congress ta gi changlakhiba MLA nipan BJP gi member oirabra natraga oiribra haibagi paukhumdi phangma ngamdri state sida building mathol taret fawa sabagi ayab pire Shyam Kumar Sana Laibak Manipuri cinema gi khongchat tamba ngamdaba aruwa film da leire Indian panorama gi khangatkhiwada Manipuri film ama fawa yaudre PHC Kaktana Maigi tax crore Nimfunipan Lak Yankai Humdoi Toli, Department Yankai Nakor, Mogdataruka, Lak Humpumanga, Tidok Tabadagi Mai Pivangam Loidore, HL Express. Malem the Nomagi Magun Hengalakliva, Gandhi Gi Wakalon, Lana Uhanaba Honaba, Laibak Tivani, Gai Kangam. Manipur the Mitop Lepton and Silagivasi, Kiningai Oire, Kanana Ikogi Yellow Missing Tunko in Nakpi Sen Bigani, KH Joy Kishan, Irei Bak, Infal area da Matol Tareti building Sabayare. Building bylaw in the Vasing action lokat lagani. Voter list Mitop Yahan Dunava, MLS in a Todang Loksi, Tangwaiban Kendada, Mitop Yahan Lavadi, action lokat kani. Hospital the award staff sing Tarak Travadi, Kongang Sang Silagani. Pogna firm. Anova citizenship amendment bill close na Awang Nong Bopu, infiltrator sing the Gingak Tokani, Amit Sa. Political party organization Karadi, Hingsagi Tabak na Hena Pamna Tawi, Gai Kangam. Baby Sanagi Misiga Mari Lena, MLA Joy Kishan, the government a warning to cray.
Indian panorama gi khangatpada Manipuri film yaudre. Loisilakpada maroi pa pau amuk hana pizari. Maram sadana niyom gi wangmada uwa yanthatpa umang kokthokpa thingnabagi tangai fadaba leire haina speaker Y Kemchana haikre. Right to Information Act laibana miyoi bagi hak mapung phana piba ngambada natana senja thumja su hanthare haina Manipur State Planning Board ki Deputy Chairman S Rajan phongdokre. Amadi G Robindra Sharma bu Water Resources ki OST oina puhan badal laingakna laurakhiba khongthangi mayokta wakat khongchat chathakre. Hauzeke di Times of Manipur ni pizza banung tilgi pau matang asta loi sinjare ahen ba pau ga loinana nimidang pung mapal da muk phangbigani. Lakadoriba ningol chakaubada set innabagidamag quality lairaba ahongba mamalda pinabagidamag sem saduna lairaba naga mapal ima kaithel opposite ki first floor da laiba showers boutique showroom inat ki oiba apama makhal gi firol suna phangadaba showroom loinana Christian singi wedding da seasonaba wedding gown su mafam asida phangbigani nupi kakdagi natana angang sing amadi jeans ki pants shirt